Kinong yalam jong kamikhalya SSA School Association. Hadin kajiyang kenduk jongki baru sembut Menteri Rang Bak Kejela ubak Preston Tensong. Lai thu banak yang ke Sarkar Jela kala rai bin pelaj no ia ketulap tang haduk sau benai. Hakani katayau kabanwan. Presiden jong kamikhalya SSA School Association ubak Aristotle Rembai. Ulaong ia ketulap badang sak si benai ke Sarkar Jela kan pelaj Maria Yo ia ke first installment na ke Sarkar Pedeng. Level jong Deputy Chief Minister Isar Preston Tensong. Barhakani kajingi kedu nilai keren kepada debat kini atli kimat jing dawa jungi kata kepada kong ka ban pelai ya katulok jungi borok sang menai. Ya kepada debat kini nakaliam jong ke government kepada Deputy Chief Minister Isar Preston Tensong pentip yang iba nakaliam jong ke Finance Department the transfer ya ka kini additional amount balance additional amount support sab usah crore mentai kesni support education department ke apat kalong ba nak kali juga government kan shim ya kalai man shim biang nak ko sponsor nyo ko crore but ya kan ni on refund mar ya yok ya ka first installment dari government of India tidak kita dah kacing pelai ya kini di art league fund ka state government and the education department is in position but release the salary jungi release ya salary jungi south nai by next week nang tangi la shimru ya karai ba ya kini bisa mo brohar on credit support ka single nodal agency hapo at neutrik jumlah Julai araja apa ya kepada ipat kasibna kepada sa nakaliang jungi Deputy Chief Minister na tip yang ibayakan ni kepada ka tulok Mario ya first installment ng government of India like marma lem show ila tip ro yang ibala sai mai pati Chief Minister selection New Delhi bani kendo ya ki Union Minister kumjur ban kendo ya ki official jong Ministry of Finance kumjuro ya ka Ministry of Education government of India ban kren berki ban kipen kloy ban pulai ya kani ad hoc first installment naban ta jong kamikhalya jong financial year arja buat apply. Akabai dai kata kalau enhancement salary jogi nong kai sese nilai tai bahai ni kemat ke bakado nilai poi saka jing menjur lang ba laong ba ya ni enhancement of salary jogi on penrum learning on interest apo jong ka education commission ka bakin sa constitute kini kikin dia benai kiban sawat nolorang tang nilai discuss ro bakuno bangin solve ya kini problems halot ka irregular payments of salaries mo naman ka post ko ni sekilang iba haman lagi saw san banai ni happy ban mi sisrok pandawa man yo ya tulok te kapai de berkane nilai ya keren hadin ka jingyatai ka aslam nakaliang jong Deputy Chief Minister Preston Tensong ya yang assurance banang ni sekmat maka jingsnem ya ka tulok kanom snap lat ya kan sikwata kini kilong ki outcomes ki ba ami naka jing do jing di Deputy Chief Minister